or the office there for the weekend. And here on the weekend, but it's a holiday. Yeah, I like go busy for ngal wenga fenga yai. Afa peo e fufu e malanga mai Samoa i o lau le o la u teipo no sama. With my laptop, fa ya ngal wenga o le tatu company Samoa Entertainment TV. Ela ele pawa kongu i fa ila office pe ai fi Samoa ma mga o fo i fa awau ngal wenga. So yeah. My own table, bring your own table. My saulo low oka. So Rabu I lol falawa marpaka. Beautiful. Anyway, all the internet there. Internet there you can buy this here. Ngapa kau ingay Samoa le mele ma le Vodafone. Pia se lauta la ngapa kau le wifi le okay le lo lang wo fa si le bang fa kau le wifi le. Le kau le wifi. It's a lauta la fo ile tau le afo i. Ole mo data data ya le masina anto se lauka la le tau le mele. Kere ropo si pe. This is your office. You can sit up here. Lalmanu mayala table. Oh, this is for those that are kesawa we fo ngale wa sa le pitu we is anywhere. O milk cat yai. Yeah, malo fale la ne teno foi. So autos full all set up cameras. Yeah. Malesi single bed le ko kongwa le. Ngumad pakam le palawai. Nếu ba của mang cái mình tắt, but ông tip là ngã pe ai tiêm mà lang mai sa mòn đấy. Nếu mà ngay mấy le tàu le. Ngay yêu mấy ta pháo. This just a day trip. Ele boi la lo facciamo. Ole. Si video popo le, they were set up. So, dua moenga. Double bed. Ya male single bed. Ya amaya malau fa ila office sa ke fa ngalwe nga kwa I like what I do. Ya la. Fa ngalwe nga kwa I. Insert. Ola power source. Ai se umale. Devo kafe lor mai tam ko ya manga yena ngo fa ku ai ta ele la luyo manga isa Mikael beautiful ai ole video le kang ba ko set up le male mem fa nga fa ko mai pali tingo fa tu mo ele yengi tawa I ele nga le mo di ya sa fa le wo yele paola tu mai o so very convenient fai sau pisingisi ya mai mobile foi fa pe ya kani mau sama mai la u lau le I wo masan e fo lai ko nga wenga fa pe so yeah you can bring your own table set up your own office your own wifi. Kaya leo long nga wenga I ate. Uisi kani ale le wifi ko ngai. But this work ko ke fa ngai. Te ka pe la le mele pe wo pe ma le aso anto ma de po de se lau kala ke fa ngai la yaso uma. Kamo lo tai o ta ele sam. Ka ele sam. Ba. Salupe fully ma la wa o sam. But we'll keep posting. Bako pengi skako video. Wale malo le tuno.
sila mga ngayon ngofang ngayon pa orang yung pengo ta ori si videos o Lalmanu sai nungon ngumelas full lang nungon ngumelas full lang ide mga ngayon pa ibang lipo penihin lang sa ngay pamelang kala this is heaven on earth pamole o heaven le ilungal le lalangay ay le ba tu nai te rolo ko matamat ya luang nge weekend mala te ibu pu ata to what pat ka ko live nga nge le flow show e live bat nga nge pa ti tiang le flow show le tau fu Mako Kwaila Lepese might be Samongange, so we hope to see him tonight. Ay malo. Ay ole ala tonwa tato watalea or set up man me fangofie pa malanga may samone. So you can work from Lalmanu kesawa ngi Lalmanu mai fangal wenga twat dapat pete malanga may samon ni ay mga time away may dikede wa wo markede wa ta la ya oi yan pa nga sa set up le mele pa bring your own table dapat pete sa may law ola uk table lengot sama ya hook up ya power hook up law internet ore simele ingay Lalmanu le de ele ya sa kani uwa pa le kong wa internet le le kele le internet ya kung Lalmanu le receive ole may po ya pia nga tapos pet kay ngamu ya le 5 pet le kako fela lo fatto may samone ya pamile tu ne ba ngolas mangkua pa may malutus pa ye tau ba futai le tu au ye samone talo fo ye so ngi mai por kalane ma fo ngai pai ia fa penata to uma so semeta to te dai ai alofa kele aku la wala ta samo entertainment TV pa mnuele tu nei ba ngolas ko pu aku ska ko video ngele tiak so sa bali or pit ia ma pu ko ta to video abai ka ko waka ngai lunga le la upload ta ku lunga le sawo ta bale mai tele o bai tele tau mai tu nei pe o bai le tulanta